Cuneta. Selamat sore. We don't have too much time to prepare the game, but I think this is the same for all the teams. We are playing 5 days, or 4 days, 4 days. This is our schedule. We must respect and try to do our best. Assalamualaikum dan selamat sore. Terkait persiapan, kita tidak mempunyai waktu banyak untuk mempersiapkan tim, tapi saya kira ini sama untuk semua tim. Kita bermain 4 hari, selama 4 hari lagi, bahkan mungkin kadang-kadang punya 5, tapi kita harus respect, menghargai jadwal ini. Last 3 times that PSM Makassar play against Persik, the result was always the same. 0-0, 0-0, kosong-kosong. If you remember, our last match for Liga 1, 2nd September, was for me one of the big surprises, if you want to say like this, because the performance of the team was so poor that sometimes I was thinking that was a joke for the two teams. Because if you remember, too much time the game stopped, give 1 minute first half, too much time the game stopped, and we want to make substitutions, and the team wasn't not allowed. We want to play game, and team wasn't stop the game. And if you remember, there is a player that kicked the foot of William Bloom and really say bad words, of course. Too much pain, and after the referee give him a card, and because this he got 6 matches suspense. It's amazing. Maybe he bring a shotgun on the pocket and we don't see, because this is too much danger. What he do to catch Lima games. Also, I want to say one thing, and I think it's important because last match our team make a fantastic performance, and I see too much pressure from the other side to as a team, because what I see and analyze the game was Tiga offsides. One of them he shoot to the box and to the goal, and Reza catch. So we are speaking about 2 offsides. And if we're gonna analyze, I see 2 penalties that referee don't see. One, Yuran first half, and another with Jakob first half. If we're gonna compare the penalty against Bali that Tahar make, and compare the penalty that Jakob suffered, that nobody speak about this, I don't understand. If you're gonna analyze our last matches, we see always penalties again that we must take the penalty, and was the team don't want to see. And also there is offside. That was not offside at Sananta on the first half. And I see too much pressure already on Wazi team because Persik lose. Come on, this is what again. We win last match, Tiga points, and tomorrow is Tiga points also. We can lose tomorrow also. So I wish that our supporters come tomorrow and help us, because it's going to be a tough game. Ya, terkait Persik, kalau kalian lihat dari data statistik 3 pertandingan PSM melawan Persik berakhir dengan skor 0-0. Nah, ini sama di 3 pertandingan tersebut. Dan yang terakhir 2 pertandingan di Liga masih memang terngiang kepala saya. Tanggal 2 September saya lihat sesuatu yang mencenangkan, yang membuat saya pikir ini sebuah kejutan besar, yaitu performa dari wasit di pertandingan tersebut pada saat melawan Persik di Liga 1. Saya kira performa mereka adalah sebuah lelucon, bukan untuk PSM tapi juga untuk Persik sendiri. Dan banyak kali pertandingan dihentikan, dan kita ingin bermain dikarenakan banyak pertandingan, banyak kali dihentikan pertandingan, tapi di ujungnya extra time hanya diberikan sekian menit. Kita tidak bisa mendapatkan waktu extra time, waktu yang terbuang selama pertandingan secara fair. Dan kalau kalian ingat,
pada pertandingan tersebut dan memang kalian analisa betul di pertandingan tersebut kakinya Willy diinjak. Dan tentu saja pada saat kaki Anda diinjak seorang pemain mungkin akan bereaksi, apalagi itu menimbulkan kesakitan. Dan pada saat itu setelah pertandingan kalian tahu apa yang terjadi dan pemain kita belum dihukum 6 pertandingan. Saya tidak tahu ini hukuman untuk pelanggaran seberbahaya apa. William Pluim punya senjata pada saat itu yang dia todongkan ke wasit, makanya dia harus dihukum selama 6 pertandingan. Dan terkait pertandingan terakhir kita, dan kita mendapatkan 3 poin. Saya salut dengan performa luar biasa dari pemain-pemain. Namun saya lihat terlalu besar pressure dari tim sebelah terhadap wasit. Saya kira wasit pada saat itu membuat beberapa keputusan yang membingungkan. 2 offside diberikan kepada kita yang seharusnya tidak offside, 2 penalti yang saya kira layak diberikan kepada kita, momen Yuran dan juga momen Jakob di babak pertama, dan tidak diberikan kepada kita. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kejadian penalti yang dilakukan oleh Taha di pertandingan sebelumnya yang menyebabkan penalti kepada tim kita, saya kira 2 momen ini lebih jelas. Dan juga Samanta tidak offside namun diputuskan offside pada saat itu. Mungkin sedikit dari saya. Laga ini sangat penting buat kami. Tim Persik adalah tim yang bagus. Kita tidak melihat klasemen saat ini ya. Jadi untuk bisa mendapatkan poin maksimal 3 poin ini kita harus lebih fokus dan kerja lebih lagi. Terima kasih. Kali ini.